Reka dusuze kandi twifurize ibihe byiza buri umwe wese ugiye kubana natwe mu makuru y'ikinyarwanda ugiye kubagezaho ndi Isingizwe Edith. Amakuru yacu ari bwibande ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran yishwe ni mu gihe kandi u Rwanda rwahagaritse cyangwa se rwasubitse zimwe mu ngendo kubera intambara ya Amerika na Iran. Ikindi kandi M23 yemeje urupfu rwa Col Willy Ngoma. Turaza kugaruka kandi ku makuru y'u Rwanda, aho u Rwanda rwongeye agaciro ku ifunguro umunyeshuri agenerwa ku ishuri. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yicaye mu bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byagabye kuri Iran ku itariki ya 28 Gashyantare mu 2026. Abayobozi bo muri Israel bangaje ko uyu Ali yishwe ndetse ko umurambo we bawubonye. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin yavuze ko urugo rw'umuyobozi w'ikirenga Ali barurwangirije bikomeye. Ati uyu munsi twangije urugo rw'umunyagitugu Khamenei, dufite ibimenyetso ko umunyagitugu atakiriho. Urupfu rwa Ali kandi rwongeye gutangazwa na Trump binyujije kuri Truth Social Media yashinze. Igisirikare kandi cya Israel cyatangaje ko cyahitanye abasirikare bakuru ba 7 ba Iran. Iyi ntambara kandi yahitanye abandi banya-Iran benshi, aho umuryango ukora ibikorwa by'ubutabazi muri Iran ari wo Iranian Red Crescent Society watangaje ko ibitero byagabye mu ntara 24 zose za Iran bimaze guhitana abantu 201 mu gihe abandi 747 bakomeretse. Mu bishwe harimo abanyeshuri 108 baguye mu gitero cyagabwe ku ishuri ribanza ry'abakobwa riri mu mujyi wa Minab mu ntara ya Homzan mu majyepfo ya Iran. Umuyobozi w'uyu mujyi Mohammed yavuze ko muri iri shuri harimo abana 170 ubwo ibitero byagabwaga ndetse bikizerwa ko bashobora kwiyongera. Kubera izi ntambara zikomeje gutwara benshi, ibihugu birimo na Qatar byasabye abakozi ba leta gukorera mu rugo, ndetse UAE yasabye abaturage bayo kuguma mu bwihisho ni mu gihe ingendo z'indege mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati zahagaritswe. Andi makuru nuko sosiyete y'u Rwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwanda yatangaje ko yasubitse ingendo ziva n'izijya i Doha na Dubai kubera umutekano muke uri mu kirere. Itangazo risubika izi ngendo ryasohotse kuwa 28 Gashyantare mu 2026 nyuma y'amasaha make Israel na Amerika bigabye igitero gikomeye kuri Iran cyiswe Rolling Lion. Ubwo Iran yatangiraga gusubiza ibitero ibihugu byegeranye birimo Qatar, Syria na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abarabu byafunze ikirere cyabyo kuko zimwe muri misile na drone bya Iran byerekezaga muri Israel biri kukinyuramo. Minisiteri y'ingabo ya UAE yatangaje ko iki gihugu cyagabweho igitero cya misile bipfurizwa mu kirere cyo mu mujyi wa Abu Dhabi, ibimene byazo byica umuntu umwe. Rwanda iti umutekano w'abagenzi bacu n'utwara indege ukomeza kuba uw'ingenzi, turi kugenzurira hafi ko byifashe, turabaha andi makuru bitewe n'ibigezweho. Rwanda yavuze ko abagenzi bagizweho ingaruka bazemererwa guhindurirwa tike zabo bakazigenderaho ku yindi tariki. Mu mashusho y'iminota 8 Perezida Trump yatangaje ko Amerika yagabye ibitero bikomeye kuri Iran kubera ko iki gihugu cyageragezaga gusubukura umushinga wo gukora intwaro za kirimbuzi. Trump yanavuze ko Iran ikomeje gukora misile ziraswa mu ntera ndende zishobora guhungabanya umutekano w'ibihugu by'inshuti by'Uburayi. Ingabo za Amerika zikorera mu mahanga zikaba zanagera mu gihugu cyabo. Perezida wa Amerika kandi yagaragaje ko Iran yanze kumva ubwo yasabwaga kwemera amasezerano agamije guhagarika umushinga wo gukora intwaro z'ikirimbuzi bityo igomba kwirengera ingaruka zabo. Amakuru yacu kandi turayakomereza ku rupfu rwa Col Willy Ngoma, aho ihuriro rya M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwemeje urupfu rwa Col Willy Ngoma wari umuvugizi w'iri huriro uherutse kwicirwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Byatangajwe ku mugoroba wo kuri tariki ya 28 Gashyantare mu 2026, aho Kanyuka yatangaje ko ubutegetsi bwa RDC bwarenze ku gahenge impande zombi zari zemeranyijeho, ahubwo bushora intambara yeruye kuri M23 igamije kwica abasirikare b'uyu mutwe n'abasivile bigizwemo uruhare na drone. Ati uko kutubahiriza agahenge byatwaye umwe mu bari abofisiye bakuru bacu b'igisirikare kigamije impinduka Congolese Revolutionary Army Col Willy Ngoma witabye Imana ku itariki ya 24 Gashyantare mu 2026, ndetse bikomeje gutwara ubuzima bw'abantu bacu b'inzirakarengane. Kanyuka kandi yakomeje avuga ko ibyaha byakozwe bitirengagizwa ndetse ababikoze bagomba kubihanirwa, ko ibyabaye byabongereye ubumwe ndetse bikabibutsa inshingano basangiye. Yavuze ko kandi inshingano zabo ari ukurinda abasivili n'abasirikare b'iri huriro mu bice bayoboye.
Amakuru yacu turayasoreza ku nkuru yo mu Rwanda nanone, aho u Rwanda rwongeye agaciro ku ifunguro umunyeshuri agenerwa ku ishuri. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bike bya Afurika bigaburira abanyeshuri bose ku mashuri, baba biga bataha n'abiga baba mu bigo. Aho ifunguro rigenerwa umwana wo mu mashuri abanza ryari rifite agaciro k'amafaranga 150 y'u Rwanda mu myaka yashize, ariko kuri ubu bikaba rigeze ku mafaranga 230 y'u Rwanda. Imibare ya Minisiteri y'Uburezi yo mu mwaka wa 2025 igaragaza ko u Rwanda rufite amashuri angana na 5.041 yigamo abana 4,436,125 bangana na 35% by'abaturage bose b'u Rwanda. Bivuze ko 1/3 cy'abanyarwanda ari abanyeshuri. Muri aya mashuri rero ay'incuke ni 4,468, abanza ni 4,108, afite icyiciro rusange cy'iyisumbuye ni 1,916, amashuri yisumbuye afite ibyiciro byombi ni 981, mu mashuri ya tekiniki, imyuga n'ubumenyingiro ni 581, aho amashuri yo ku rwego mpuzamahanga ari 120. Aba banyeshuri bose rero bahabwa amafunguro ku ishuri, harimo abagaburirwa ku manywa gusa, ni ukuvuga biga bataha, naho abo mu mashuri yisumbuye biga babamo bagahabwa amafunguro y'umunsi wose. Inyandiko y'amabwiriza ajyanye na gahunda yo kugaburira abanyeshuri ku ishuri, Rwanda School Feeding Operation Guideline ya 2025 yashyizwe ku rubuga kwa 13 Mutarama mu mwaka wa 2026, igaragaza ko amafaranga yatangwaga mu kugaburira abanyeshuri ku mashuri yiyongereye. Igaragaza kandi ko amafaranga leta itanga muri iyi gahunda ku mwana wiga mu mashuri abanza ageze ku mafaranga 219 y'amafaranga y'u Rwanda, avuye ku mafaranga 135 y'amafaranga y'u Rwanda. Naho mu mashuri yisumbuye biga bataha, leta ibishyurira amafaranga 642 y'u Rwanda, aho avuye ku mafaranga 56 y'amafaranga y'u Rwanda ku munsi. Amafunguro ikigo cy'ishuri gitegura abanyeshuri rero agomba kuba akubiyemo ibigize indyo yuzuye, birimo ibinyampeke n'ibinyabijumba, imboga, amavuta, imbuto n'ibikomoka ku matungo, kandi ifunguro rikaba rigizwe n'ibiribwa bihinduranywa buri munsi. Iteganya n'amagarama umunyeshuri wo muri buri cyiciro agomba guhabwa. Nk'urugero, umuceri umwana wo mu mashuri y'incuke agenerwa ni amagarama 50, uwo mu mashuri abanza agenerwa ni amagarama 100, mu gihe mu mashuri yisumbuye agenerwa amagarama 130 ku ifunguro rimwe. Ku bishyimbo byumye baba bagenewe amagarama 20 ku mwana wo mu mashuri y'incuke, ku gihe uwo mu mashuri yisumbuye agenerwa amagarama 40 ku ifunguro. Imboga by'umwihariko dodo zo byiciro byose bibarirwa amagarama 100, imbuto bakabarirwa avoka ingana n'amagarama 80 kuri buri cyiciro, naho ibikomoka ku matungo ni amagarama 50 kuri buri bwoko bw'inyama, amagi cyangwa se guhabwa amata. Wahaye amakuru ikinyamakuru Igihe, ari nacyo dukesha aya makuru, yashimangiye ko gahunda yo kugaburira abana bose ku mashuri yatumye abana benshi bitabira amashuri ndetse n'abarivagamo barushaho kugabanuka. Ati ababyeyi barabyishimira kuko nibagitaha biruka bagiye guteka, abana birirwa ku ishuri bakarya. Mu mashuri abanza mu biga Inkunga 2, aho umunyeshuri yize kugeza saa sita, aho umwanya abandi bana bagatangira nyuma ya saa sita, ariko bose bagasangira ifunguro rya saa sita. Imibare ya Minedike igaragaza ko abava mu ishuri muri rusange ari 5.2%, ariko intego yihaye ni ukumanura uyu mubare ku buryo ugera kuri 4.8% mu mwaka wa 2025-2026. Aya yari amakuru mu Kinyarwanda mwagejweho nanjye Isingizwe Edith, turi kuri Media Empire. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabashimiye cyane.